Bafana bakithi kusakude ukuphumula bafana bakithi kumathima kwe-P_S_L noma ngabe kuthiwa uyahamba lo mfukingo khona kwi-Pirates. Kusakhona omunye umfukingo njengomacekeceke ungakavulwa bafana. Ole Botswana simlonile bafana, uyidlela ama-player of the month laphana. Unzima kakhulu umfana, ngizokufakela ividiyo yakhe lana ekugcineni kwale vidiyo mfana kithi. Ningamkhohlwa lo mfana bafana bakithi umfukengi lona. Udlala i-right winger, udlala ne-left winger, wadlala omabili amasayidi bafana, kagijima. Wagcina esayinwe from i-feeder team yethu le opelepele labana bafana bakithi. Ngithi mina-ke nimgade umfana, nimkhumbule, ningamkhohlwa bafana ngoba i-Pirates yamsayina impela. Umdlalo we-Pirates ngokuphelele yasimbolekisa le Botswana Center Chiefs. I-Center Chiefs. Ningamkhohlwa-ke bafana kithi umfana, ngizoke ngikufakele nje ividiyo yakhe nje lana ividiyo yakhe egilima ngezimbalwana lana emva kwale vidiyo. Awuyibukele wena mfana kithi, awuyibukele wena. Hayi impela kusakude ukuphumula bafana bakithi, kusakude ukuphumula bafana bakithi makusanomfukenge obanga omacekeceke abangakavulwa. Ubuke nje umfana, ubuke nje umfana i-technique yakhe. Awubuke nje, awuyibukele bafana bakithi nama-runs akhe. Awubuke nje, ukwazi nokulanda ibhola limake endodeni. Awubuke nje bafana bakithi confidence elana bafana bakithi. Awubukele 1-2 ezodlala la. Ayikhohlwani bafana bakithi, kusazonyiwa bafana bakithi. Ibhakabhaka ithalente elibuzwa khona kuthiwa -2 yayiswa lento. Bafana bakithi kusazonyiwa bafana bakithi, kusazonyiwa. Sisanomacekeceke nje abancane abafana abangakavulwa bafana bakithi bese siyafoselwa. Kulethi bafana bakithi.